Yaba Kyiri Abosom oto nsa friends entrofo yaba me patro ye di asemo a. Semtrofo amba man sem tietitia. What say about we cases ben and air train wicked Ghanaians? We have 7 cases are waiting for the wicked Ghanaians on the voting day. 7 cases are waiting for wicked Ghanaians on the voting day. Nature said die to abano, a dear and 7 episode can add up episode do me and a die to abano, and no means someone, Miss Jenya Mimu, Akadia tuo, Edia Madaya to aba, Edipabia, Nitibabasha nomina Sibiano. And multiply the 10 times. The 10 times, you know, about 77. Enti omo my oma dwen so mo be wi ballot boss no. E de na Nyankopon ye wo mo. Onyame emma enome a emu odin. Emfa manipa biara. God have mercy. Obekoso. No be decide say. One de self ballot bosses. Odi bi be wurawura mu. Na wono obepese omo party de bedoso. Se wo yeti mamuni. So ye semtroni. Se wo ye police ni, se wo ye soja ni, se wo ye electoral commissioner. Na wo so on de obomodan no de pipa ni bi ewuram de ma party bi a wo do no bia. Onyame etenda. Onyame agrada. Onyankopon en strike se nipa. Otuni na biara. Onyankopon ma kwanhia. Onhunu bi da entono. Ebra won sori biem. Menum ye di kan no. Oh, nature say no ni enum ye di kan no. Na voting day no so mo beto abru mienu no so e. Voting day. Eda ye to abani. God have mercy upon us. One beto abru baako anam mienu. E wo memu ba bi biara na. Onyankopon ma owu nya ne chefa. Onyankopon nyini fra sasi so. Jesus. Enipa bia okoto. God have mercy upon us. Edi ma party bi no to mienu. Ana miensa wapadam party bia onyame ema owuo ensa no wone ne ma na sifo nyinara onyame nyi ofiri ho esa se okura domo a wo mu ni adwempa e de me ma Ghana eni emi nua bi di ahwe obewu pe so for the atoso miensa wo se eno ne aduabo emu odin ade ye den the atoso miensa e aduabo emu odin enenem de ma Ghana for Feliz Navidad. Feliz Navidad. Na obi usie na adwen se obewia wo nso egumfo obi ye na adwen se obewia wo Osofo Kyiri Abosom a eno nso obeye den ebre egusu count no so obi kanto na se ofa gum aba na wodane no de komo obi biara wa bodam accident ebetete ne ndam amani pakron wontre wiase biem ena onyame mani ni nachi ne nkwa ne nyina onyame mani mremusa sey to aba no na gum aba wo benya enipa bi obedane ne nsa e koma party fufro ana obeyi bibi obeyi afiri mu onyame ema accident ento no ne nkwa ne nyina sebeya ontumi ensore enko ba bibiara biem. Hey, you are saying na de etoso 9 nso no omo amuso mbe manipulate figures no eno nso no wo se easy for no wo se e ho nso aye den de etoso 9 easy electoral commission for enipa bia o easy a oso on de obetena so manipulate figures obedane no say 20 what the me no kwa ku zero ka wa kwa ni 200 bia no onyame manipa otofo ma opro every su be problem na se se wo to wo pa onyame ma ne nsore o ma ni tunwa e ma ni fiefo nyina tunya no na ompro onyankopon masa enumi semi mremu and memu a minyini se wo nyame esan se wo diga na bro na de onye isi ni ayehye da hye ne isi atare nso a wo bewie mama party bi nso no se sa nipa no nso no e de asempoti na ento no because ho no e ho hia yie pa because enim se nkofuo bi be hyehyɛ ntare bi aye ye o mo te se de wo enso no wonka ho wo se sa nkofo no wo mo a
Womo be ebe wie mu ahyehye nkofo bi ntare no. Wo se di asem na ento wo mo. Kyiri Abosom, let's go. Obi biara ono so party bim na obehwe se ono de onpe kwampapa bi mfa so na obi decide se obomodena na ono de wawura party no de baba EC official Wa bodam party bim ene EC fonim ene appoint no ena wo be wie mama ne party dom biara send pa no onyankopon a omma ahokyere ene nimguase ene ahoyira edam etu nipa no onyame man strike no ekopim se nipa bobodam obekọ ahokyerem na ama no watetia pro obi so be fresh asiso ona mana no utuhwa omon ona bi na no bon gangan na nipa edwan free no eno me smeto sunu no Hey! Yanko de etoso nsian na politicians ne nso a wo mo ahyeda pesika egu osempuntu nwuma nya de ede beye na emomeduru abato a ne ebechicha ama nkofo adane wo madwene no. Osofo Kyiri Abosom wo mo nso politician bia enipa bia wo politics wo ka ho bi na obemodra di sika Ghana sika ebechiche nkrofo eye Ghana de na wo wiaye enye na ketua obomodra konya free baby eye Ghana sika na wo wiaye biara onyamman mubuwo onyamman kokoma onyamma stroke ncheno onyamma edifra ento no kwem obi o politician na wo be for Ghana sika wa bodam no obewia anase president bamano enye kwampapa so minister of finance bamano enye kwampapa so fremo pare uche sika mani pe biara na se nipa kono edinante ekochiche edi mo bia bra amfa kwampa bia so a wa kasa akomaya de onyame man nchew onyame ma stroke onyame ma koma ko bubu to them pro kan ansan we wure fast asiso na ase dua ba ku bia bebo bia yemfa ntam se 10 na chese esen no ebia mo fantam se 10 e chese 77 cases no I said all over chese Zofo me bacho akadi etwato wadaroma wo ka se wo mai 7 akadi etwato kra wo se police officers ni military officers na wo mai wo madwen se wo mo be hyentare aba be gina aba be di atuturu asem aba be intimidating nkofo aba pam journalists aba butimamufo akwa because say party bi na asha na tare nto opeso obe wi nim de mano no wo se san nkofo no so de na ento wo no any officer, a policeman, a military officer, our field. Now see one of the obey officers. Now be more than no the civil Ghanaians. Ever pump billionaires. Ever boo almost so be obetima and manipulating obetima issue office now one. Now the baby bia or the bayer no the be different party you know. Onyame masa officer no. Onyame manim guasie bi ntone da entono onyame ma sa officer enko awira yiram sa wodi apetesi tiana no a wonu ma no nya tantantan onyame ma no kono nsa edipa no mo diko huo onyame ma no kono poison wonko fa no onto no onom na won frasa siso you're ready to go. Let's just say bitie dia wo kai dia yento aba ni nwie die na je se yegyina Chawusublie boom what you say was it 2020 kwa fa so ori and want you say na nyado obeti ase yenso da into this time around the chale was say if persuasion fails force must be applied. What you say? And it is already Osofo Kyiri Abosom so nsema wa ba be kan nti se we EC official we soja ni police ni timamuni a won so wo kwaje mo akoto aba politician a won so ko mo obi sika oyiwa send to the can see the way is on your front near media ba betu dwane no se wentie na ni asem ne to a enka se Djka manyu asutire abusia jupe money transfer bia na wo Canada wo US wo send this car na me pacho de abagana make sure so be download the application jupe
we use Android and me pacho ko Play Store abet me download the Jupiter application no Apple phones phone so enko Play Store no mon download di o download di to phone so we na o send this Canada am obi a ebebu sa promo code e ma remfi so bebo DJKA now they ashem DJKA as your promo code eno na aboshe ma abenya sika kwade account sika de o send ya brand Ghana nso no ye ntene kapre Jupe e ya mansan bo afo me da se so je bre na hwe me makraw bye bye.